Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Balap tang si saya New Dixie. Ka Marwen Group of Industries kabadon hagashnong Kinshi Mautai Jrong kabahab hapo ka Eastern West Khasi Hills District hagajing rakhi ya ka jingdap sansnem jong ka jing ya lenti nado balapan mi ya ka umrupa hagane ganti ka bamanta kalalaban penmi saya ka umrupa premium hagabau additional deputy commissioner ka Eastern West Khasi Hills District uba E Nongbri MCS ubala long kumukongsan ulayo ban pelait ba ya gani ka umrupa premium hagajing yalang ka balalong hagasing sajan jong ka tayo ka laipau tarik unaitung arajar arfuar haflau jong ka industries nalor ka jinglaban penmi ya ka umrupa premium ka Marwen Group of Industries kalala ruban penmi ya shibun jait ki umso bat kala long ru ka industries ka banengkong ha Eastern West Khasi Hills District ka balala ban aikam aijam ya ki samla watkam bat ru ban kersyan ya ka sorkar lengba ka khajna lapan ipo ipeng ya ka program ha kani ka sngi da ki jingruai na ki school ki college bat kumjuru nau nongruai ba paunam ka jela u timi kharhujan unong ruai jong ka kunhon tem Snow White ki weipat ki balawan ban yadon lang ha kani ka sngi ki kentup yau ba IZ Riang General Manager jong ka District Commerce and Industry Center West Khasi Hills District ki principal ki nohikai jong ki school bat ki college lembat ki bala syakot sngoba ditang buriu bo puli uban long buriu ha ka jingit wang isat ye perkat ya kata boro-boro debat boro ki bangi puli ha kani ke educational system jungi kalong bangin yo eta ka white collar job ko bangyo nek kam sarkar pe kadi kata jing temu mo jungi jom bobon bolang kadi kata Henry Ublay wala ka benta, wala ka buit, wala ka sab, wala ka bor, mo na ka vision, yangi uwi puwi. Buat kata ka luksa ka ba ngiyo i, mo hang niya kamat sungi mintas ni kadai ha kadul ni bawan. Ka barang syongkai ne kum tu mo, barang ya kelinya keli bawan pila adat ke puli adu kat lu. Yo ngala ada kelas 1. Temu jua ngitip ni yo sungi bawan bangitip badai kelas 1 kontraktor. Katanya hak siap kelas 1 kontraktor. Dia tinggi di bawah namdai tang iba. Indai tang kontraktor, ide businessman, but kabakam terpang kalau buat ide visionary, ibu jengai ya kai. Ka kata ka badan hang tai halum, dade bom yo jengai bawan kala syutut kai suak kenci. Reba awan idan kabut yo ngan blok yang ni ke Sina ada kan factory hang ni. But bin kala ya kan. Nak klau ko bang yo. Ka buran teh dingin ang klau. Nak klau sya ko rupa. Kejing puli ka ba dangduna. Henry kata ka mensim sinrang. Kata ka kumbo prai ba wan boy. I kimi jumi la kha. Kap sinrang ba la kha pura banai ba i. Bila dalam kita bola ada perang ubom salia bat ngayu ha ibawen kum uta entrepreneur uta industrialist ubah long complete ubom salia wan simya keres nomor ba klam keres kanum don kata jingyo no harga business ke dan ke profit bat kalos
Tiga jingdan jong ka ni ka rupa bun sin ye keren ba hawa nadu bungyo district ni perkat ba boros kata mi dang dan ko ka Satri jong ka West Castle district tibun ki factories hakeleng-keleng kidon giwe-giwe ki iu kum ki jinja wine store ki ba nakaliang ka excise department ka penyat ka ba contribute ya ka revenue jong ka district din rei hang ni district jong ni hadien ba apyak ngai perkat tang ka ai ga ba wanra revenue po district kita hadu mentang kai dengan tang ku rupa jong ba wan semua sudah contribute untuk tax sudah contribute in various forms semua ya kata ya ka hakalat yo kam yo jam kum berakren ibu ariang manage command mo indirectly ke belayar upload ya parakan ibu ong ba ka item tang jiba ya ki ba tray hang ni hari itu banyak kali ya tu iba belang iba syukit ya ka lawe jaka mo bakunta ka ibu ba ki kani ke jing i jingai sha jong ba wan ka long sha jing kerku ya ke district mo ka long ke jing kerku kamtam ya ki nong pinci hang ni mo habang ipuli ha ka economic mutual ipuli kita ki lightly ki sectors ki ba contribute ya ka economic development mo nitip ya kata ka primary sector lani ke ba nitip pun kata ka agriculture sector nitip ya ka secondary sector lani kita ki industries ki factories ki ba ayu but nitip ya kata ka tertiary sector ka ba in the form of services mo kumi ki ba trace of car ki banyak kali ki doctors ki nurses mo kumta ki ba services mo kita sectors mo Tapi jingtan jong ke rupa ni ka pin complete ya kita likely sector hang ni po district jing. Tika ke jing yu i jingai tang jong uwi buriu kalau ke jing mentoi ya bubuan. Moh ila yang rang ba kum ta ding pilak ba ong ibu bu bulas mene. Kum kira school hi penya pet chai kum hero mdai ta kum sangi ki officers moh dai chai hero kum utau icon kum utau idol jong pi mo ba pila banyak halaka jong kejam lada pidon kata kam mon ke basisha lada pidon kata ke determination ke bas bat lada pidon kata ke vision ke ba pila banyu i jingai mo kum ki kena hi ni habdon laki em laki ambition senang dak ni hab langsung tu ya dia ni kuat balong kum nu mo bat lada kadai barang kata plan A plan B lada melak balong kum ta dah kumway pak no but dadon hakanu ko benta hakanu ka yuru ni hak banyele ba ban contribute ma hakanu ka syuti ke bahangi syong lani hakanu ka kam ka bangi tre haga pemenang ko nga perkat tangune dalong uba yang awan penmi ten rei on nga layag lenti ya kata ngala thiet ki machine ban penmi kalong ka ado kata ladang penmi ro kala semjinge engala penlot ladangan penmi ro ngamla ki machine ki thot kaduk ka wei kalong ka wei kaduk ka wei kalong ka wei namar ngale ada ka standard ka bayalong lem ha kane kari India mdei ka bo to ka standard ka ba ngisu pendon kam da kikti ngi bercang banlong ka ba khoi kalong ban yaj bek da ka chain system kamot na ka wei ka machine siya ka wei ka machine ka ban pendap ya kane ka kaban senanang kong kaban pendap ya kane ka kande ka machine kaban set ini jingtap kade ka machine kaban ta ya kane ka level ka bai kane ka kot kade ka machine ban song ya kane ka jing song kade ka machine tela ka wei ka do pade nila haba sange ya kata ka kam jong bat hadin bangalale ban ya kendo ya gine ki parlok ki badai ki nong supply tier ki ong yang ini lek sa exhibition ka balong sa Delhi sa Calcutta sa Mumbai bat gine likely kinong ba ngala pendut por ban ngalale bat hangta ngala kampe pang sibune namar ya kendo hangto omde tang ya ka tangya kene ka kiba bun ba kitiar la ni karkhana kiba ngilap namar mdei tanggari India jongin re kiwan na China na Korea kum ter bro lajan si pawa tra ka perthai ki ri jong ka perthai kila bu bat kila penlong ya ta exhibition kawane khat arsungi
bat ngayo ia kata ka jingmut na kito bat kinegi mesin ni bat khit maswa ngahaban dino kabadi kamut melayu bandi ladang khit si spa tangka kamut melayu bandi khnai phoro thra phoro san phoro habdi kilo kata ka de jingjot te ngahaban khit beng ngai we ngai ngalong breu banut banganum solie bat ngale ya kata kakam kaba penjok te kini kalong teng ki breu on lai kendo jing kalong ki randin no tila da pirandin hangtang injot no yak ko baladon tenga pade ngam randin mentangan ong yepi ba ngam dei badunong habang abu ikane katang atur katang penluru katang bredro nrei ngarang nong de ngatai breu bak hindu ba ime ipa ila kha kun senrang dable ba banganam sali teng la dai kendo ya ka jing ka bakum kata la bon ong kata ke eryong erngit ka bangam pe phang chu nrei ngadang ya la ya idon kinong kersan kata kamut unong kersan uberat ba wa ai nga ka jing im ka jing ko jing khia dei uble ba menta ngin pli seo ne premium badehi rupa tang mah ka kerteng kabala khamya pher bat kador jong une galong siteng le tar phin thit spotong ka nreune ulong arko banga usile tar phin thit arko tanga nreune ulong sau potanga ba une ulichi ngi subu ulichi nrei ngelapen ki weiro ki kerteng nrei nyenum da penbunkam yang le nrei ngi supen skum kaluksa nrei strawberry lemon waba pineapple batune na apel ngan sapen apel ro tangbangam patet ki kot kisla nrei ki ter ki mesin na bekre te traisan keli la nen ro keli ngala tole ngan sapen khabia nang ne te nrei kene ke jing ya lenti kalong bangala job hadu kene kapor kabala dap mata sans nem mentangam da sloe su